O le aso wharaile le nei. O le aso toe le aso ngalue fo i le nei whia ngai ma California. Whia ngai e le nātu whia ngai mga luenga. Le usu le tae au le o matu o mai lefto a matu taunu o mai le weekend. Pia ngangana e masani e tātou. Ia o te manatu o le nā ua sto na inisi yo ba tātou o tunu i Samoa ma le utu i le sapati. Yo e le sto na. Ia a o le langona tupu pea le ngā whaftai i atua ia ua yo ai e se whaise loto pea na whapea o le mwhainta tō whaatino ina whi au mga ruenga masani. Pea na whapea o mai le neitu la fiafi ua le atua fo le malosi. Ia pe ma le masania au ina le atua le malosi le tino o le whataunuina lea mea ma lea mea. Au o fo ina malosi ma yo e tātou te tau whai whesangi sangia. Ile anga lelei. O lea tu. Ia. Wai o neia me uma tātou te tau mawhai iai ma o tātou peoa iai le nei lalolangi ma o tātou ioe. E tasi alo na aunga. E tasi alo na whamoe moe. O le tua soifua e o manuia o mafuai on tātou whata. Wa asa ilia. Wa manuia. E tala tu umai a nisi mea e maua i la le tino. Ai a fesili o a manuia. Nei ati oe, le ia tia. O a manuia. O lo soifua ma lo ola. O ia tia oe le soifua lau le lei ma ia tia ule ola. Le ala si me sili atu ngai lolea. Ioe. Tau ana. O aso uma o le whaitawina o taimi o aso le soifua ma le ola. Wa me peta tu te feala e futai au e whaataletale. Wha mai mai. Wha leo atoa le malosi. Ioe. Se ia vanga nā lava o tātou le au lia le tae au. O tātou momoe atua le pō ma tātou momoe ai. Ai tātou feala e pi wharonga tu whaaniva. Le atu toa le malosi. E whaftaia i le atua ilana me alofa o le ola. Le malosi whafowina. O le ola tulu. Ia e whala le nei taimi. Lea e te lea mea tātou te whewa ia. Ia no whori nei aso o whearuai. Ngole wala i whewa i tiute ma wheau masani. Ia ua mauatu ua umatu fo ili nei vai aso sa whea ngai ma pisi whaunga o mene o whanau. Ai o ea ili a fiafi. Ma o le taimi e manu mai e le pongisa. Ia ua uma fo ili vevesi o le aso. Walata i nao o le taimi e momoe ai ta o toi fo momoe marolo. Nala lesi me mo mia tato. Ioe. O lou lava soifua ma lo uola whai pea tātou te ola i se o langa. Ioe, whetu ia. E alu lesi ma. Whai le tala mana ia e si ti ailis. A sea maua natu i ngā mea. O le whawhitau li mawalunga. O le tau mwhai o lisi tangata e whawhatu se tala e matua whaaleanga ina i lisi tangata. A le tatou natura sili na una mata a. Ioe. O lo itaro i lisi tangata e tau mawhaina e whaile na e whatua le o le tala peia o le tala ua na e wa ai i ai ma e whaamaunia. A mena te longa o tūra whono tatou tio i ai. Ioe. Na whisili mai le o tūra whono i a oe ma. E ni whaamauninga. Si o mai le se eyewitness. Le tatou te wa e o mai le timi le nei. O lo tūra i mai o tonu o lo tatou o tunu. O tonu o e kālesia. O tonu o whalapo. Eita lo le si tangata e le sangata.
Io ua sa ili atu le mea sao ma le mea tonu. E turn around le si tangata create. Mea ngai le no whangaina le ufa peretania contaminate. Io contaminate, por contaminations ele se mele le o si tama I mea lave pa u I po le ase me pa u fasi ele le te vai e contaminate o ma le mea lai fai e sali e se le o ngā ele. O le dangerous na o le mole mea o le tangata tau whaleanga. Anyway, mahalo le whalau manuia. Mahalo le savalinga ma le whalaunga ia le utatu o lia mai le o ngā tutonu o le nei tau sanga. Umaroa ioni, tifa ronga I lalo tatu whainga malanga. Io tatu o ifo. Ua uman tatu tau whaia e maunga. Le utatu o ngā tutonu ngā le mu ia utatu umalo iuni whaasoro lo whaifo tatu whainga malanga. Ma tatuanga ia tu ia Iulai, au uso, Setema, o ke topa. Umalo o ke topa. Tatu wa ailo fula ia le o amata fui na tatu whanongo longo I mo meo o Christmas carols po pesenga Christmas tu sila la le vavere taipi matua tele vavea wa tele vavea anyway wa tatu te fesangia I lava I le alofa fai pea o tatu I lo soifua malawola lo matou tama e le o ilunga ua saudi I o uma e le au angelu mama le mali ye viinga ya te oe faafofonga mai a o tau mawhai I matou ini viinga e tatau maloa lofa a ele mawhai pese e tu sai le ali I Yesu le faaola mai Pafetai I loa lofa na maliu ai oi masui lo maliu tinga ua o lai matou ua faafetai loa lofa mai e te tali ai viinga ua sau ia ma le loto o le nei le alii faafofonga mai faafetai tele lo matou tamae malo pule faafetai alofa tai lenei aso matou lia manamanuia le faaiuina lenei vai aso I feʻau ma galuega tele ina tuua a oaoga le fanau I lenei lalolagi I lenei tulagi o loo matou ononofo maumau ai faafetai I lau taʻitaʻiga I lo matou ola faafetai I lau leoleoga tai mea uma lava ia afio maia ua gaga paia tautoʻalua tiu te mafaiva ia faagagana mai le fiafia I o matou loto o matou te galulue I nei vaega o lo matou ola a mafai ono matou faatinovi ia laufio aua lava o matou tagata faamagalo I matou I mea o matou sesē ma le faaletonu ai wa o matou leaga I o matou uiga o matou amioga lo matou ita fua isi tagata
o mātou whai o tala whatupu e whaaleanga ai o mātou soa tangata. Ia, o lo mātou ola so o na whai i le ola nei. Ta talo whaonga ta tauro mātou ola i mea te whinangalo iai. Lo kua whai e su ole mawala awai. Amen. Pese se fulu maleono o le pese faitauina mai ona upu ma ona mafaufaunga i le tusi o Isaia o le la vi tasi ma i elu fia lima fitu Isaia lima fitu alona fai upu e sufuma le lima lea o te faitauina awa o lo whapea ona whetalai mai o le ua māualunga ma ua silisili. O lea fio e whaavavau e pa ia lona suafa o te nofo i le mea māualunga ma le pa ia ma te nofo foi ma le ua momomo ma ua maulalo lona loto e whaamāwhanawhana ie ua loto maulalo whaamāwhanawhana ina loto we ua loto momomo o le ua māualunga ma ua silisili o lea fio e whaavavau e pa ia lona sofa lea mai le e tusi mai tono tese ta ua fule le whaamtala mai i le tusi o Isaia ia le maualunga silisili ese o tātou atua e te tau ia i tātou ono tātou langi i aivi inga le olo o ilunga tātou te pese mo tātou vivi e worship iai li tangata ia o le whaenga leo le tusi o Isaia i o tasi o tangata le fui tātou te ua perfeta maualunga o perfeta te tele major prophets ia pio le nae whai on tātou wāwā iai i le tāua i o oro tātou vi ia tātou te vivi i mea o pito lunga tātou te vivi a wā o ia e fio i mea maualunga i o e fio e maualunga e whane ne e tātou te tilo iai i le tāua o le ai a lea fo i tūstala Isaia ia ma taita iai lo soifua ma lo wola so mai le tua le tātou pokala me ne fiafi ia ma so son fo i fa le mafofo ini mata upu talanoina ua pi o le ua faisina masa'i o le matu o lo whangasolo pea ia whaunga nisi le whiangai Amerika ma tūlanga whaunga meni oa onga whanau o ainga a mata mai ai lalo le vasenga mua o vasenga o le vangafulilita o
se amata a pua o fataitai solo ne ai le kindergarten le kindi por kindergarten ia fa solo ne ai le elementary solo ne ai ile so o le taimi ala te alu ese male kindi fau taimi te alu ese male head start fau taimi te alu ese male kindi fau taimi te alu ese male elementary la e alu i le middle school fa pena foi e fau fai foi fa unga taimi foi te alu ese male middle school la e alu le high school same thing e alu foi le high school e te alu i le university fa pena foi e ese foi le fatauaina le nei malo tele ioe o nei mea ta'u le fa'alea te tarano sa o tua ia tatu sa ili se tatu upu fa'asamoa moni te fa'asamoa ina le upu le graduation ioe ona o le upu ai fa'au o le upu e affiliate ma le tatu va'ai fa'aleagaga ale no fai atu e fa'ale suda po tele le upu fa'au i le fa'asamoa i tatu le upu fa'apalagi le graduation ioe langa tau te talanolo le upu fa'au o lona affiliation e affiliate ma mea tau mea fa'aleagaga o le upu fa'au ai le tangata ua aga'i i le galuega fai le galuega a le atua ioe e pau le upu e tau te fetau e fa'asamoa ai le tau te fa'apalagi ai le upu lea o le fa'au o le anointing ioe anointing fa'au le iai tatu kuinga oil fu le mo langa e fa'aga le upu le upu manongi le upu e fa'au ai e masani e kalesia fu le latu te fa'agaiga mo me anointing oil e pi tau fa'apena le foitua o le tatou upu lea feagai ia o tatou o matou ala i Amerika ia e alu fa'asolo ato fa'auga o le upu ale fa'au mai le kindi alu i le elementary alu le middle school alu le high school tasi ale upu e ta'u o le fa'auga ioe ia fa'apena le foitua o matou nei i California ma Amerika ma so se tete o Amerika ona territory o lo feagai ma taimi tāua ia o le soifuaga ma le ola o taimi o fa'au'uga te lo foi na tau fa'apena foi New Zealand au fa'au'uga la mo mea o tetele university e tausa'o a'u pea pena sa feagai ma outou New Zealand i le fo'i ia iuni nei le vaitau nei o tausaga afo le tausaga o te fa'atalofa atu ia lositua o Caroline o tausili tua'i malo o ngau le malie o Keith siamani tofilau talofa uso o soli ali titai atatia ali i tia ia na ia fa'atalofa atu fo'i atsifo fa'avalu fa'afitu tefo manuia fa'apena fo'i ona fa'atalofa atu ia afa esielu fa'atalofa fo'i ia poima timu watching me from Sydney, Australia malo fa'afetai poima fa'apena fo'i fa'atalofa atu ia Maria Lesina Tavae po Tavae ia fa'apena fo'i fa'atalofa atu fo'i ia Laulu Nu'utofia Laulu ia o lo fa'apena fo'i fa'atalofa mai o ia na LV1 o le 5 malo fa'afetai soli ali'i tiatia malo soifua manuia tui le epa alofa tele atu ia mai le ai o Keriso Christchurch i New Zealand malo fa'afetai
mei avito talofa mei o paaga masani le tatou totua faatalofa atu ia tila mo se telesefo o sia Ana Medina, Lawrence Peterson, io e faatalofa atu foʻi ia faavale le fua semi o loo faapea foʻi ona faatalofa mafuta mai ia faatalofa atu foʻi ia tui ma vave hecta lenkio talofa atu aleki a Sang Young ia malo mafuta mai i New Zealand faatalofa atu pepine Navy Cindy lua vaasi'itia Pule Tapua'i Robinson talofa atu Lili Semisi taulua le atigaga a Peramo Faletagoa'i io e faatalofa atu foʻi e moni Faiumu Samuel ia ma a Maka Tapuvae Maka Tapuvae pena foʻi ia Neta Sing Sign ia tuafine ia faafetai a Mosa talofa tai mafuta mai mea pone Ausitalia ia faatalofa atu foʻi ia Kopo ia Mali lua maga ia matotele o tatou io fai ona feiloaʻi mafuta mai i lenei vaega o le tautua Philip Falaau tatou pena foʻi vaaloa sifuiva o loo faapea ona mafuta mai i fea Ipswich o le saʻoga lana o le faaleoga Queensland Australia ia malo le falaumanuia te tonu o le tatou papaaviloa ia ona o leu tatou i le aso faraile ia e faale tele foʻi tuatuanoʻa o tatou ia manisi foʻi e ia maua se malologa lelei o lenei weekend o neʻi galo maua saʻusoʻotaʻiga e se tasi o minista o le tatou nei le taeao ia ma maua foʻi nai tala matagofie e matitalanoa o le ua uai luga o le uafu i sa le lologa faaiʻeaʻe le latou sa io e toe foʻi ane i fea foʻi i polu toe foʻi ane i tumoa manatua foʻi le sa oi sa foʻi e fai le latou pokalame foi le o le pathway for the development of Samoa ia po le pokalame o le lumanaʻi manuia mo Samoa for the next 5 years lea la faatoʻa uma sa le lologa sa sina ia le lana mo se talanoaga na nei taeao le ua tutū le uafu ia e puʻe ai le latou vaa e toe foʻi ane i tumoa ia matapena iloa ia le latou le fono auani i galo iā te outou Samoa le fono i le vaiasofou I think there will be our Monday ia o le asogafua a matou a o le asolua lenā a Samoa i pe mai saʻo o le matou asogafua i nei Amerika ia a o le asolua lenā a Samoa le atu e usu i ai le fono faaitu lafono a lo tatou atunuu telegi ma taupu o loo tatou talitalia e mese lava le vaega matalotupe pei o le talatupe lea o loo tele ai ia le mautala feʻaveaʻi i le taimi lenei io e paua le o sia tatou talotaloga ia lea ia sisi o talitonuina ia tulaga o tala foʻi e o loo feʻaveaʻi nei foʻi e lesi foʻi vaega lea foi lou tatou loa paua ai o a pea galefili i latou tele au mai ni tala faamaoni mani tala ae pi amai ni tala foʻi le e taumafai faateʻi ai mafaufauga o le lautelega o Samoa ma taumafai e aveese ai mafaufau o laga ua latou loa lelei ua lē toe tatonuina latou e le atunuu po lea lava le taumafai e faailoa mai so latou malamalama ma so latou iloa
mea tautupe, mea tautulafono, o le ala ma to inga mea. Ua le o toi tatonuina. Ua le o toi taritonuina na si e vangana lava. Ni nai tangata. Ni nai tangata lava. O loo lātou muli ta ia lātou foi whasalalaunga ma lātou foi tau mawhainga. Au se upua ia sa moa lo na lau te lenga. Ia, e whai atua ma le lofa tala. Ioi, e whai atua ma le lofa ala iloa. Ala iloa i lātou e tau mawhai e sa ili ia ni tala ia tau whai avi se ai ma whauwhongo o Samoa. Ma le whainga malo o lo tūlai mai. Ia, ai wa whainga tā. Le o tau mwhai. But at the same time, whalea o ma fwoi lea mo whainga malo o lo tūlai mai. Ioi. Ia o lātou loa. O lātou fwoi o tangata soifua pei fwoi o tangata o lo elia lo lātou pū. Te piwi o au, pe o tātou, te piwi mo tātou uma. Iai le lape, iai le sasi, iai temi e whaale tonu ai whaatatau, iai temi e whaale tonu ai whaale unga. O le challenge fo ile me tātou pokalame, anga i le whainga malo. Ioi. So ele ngatala ino tātou tala noa, tātou tele o tala noa tātou te pui pui e le whainga malo. E tātou te tala noa i le tūwha malama lama a tili. Ia vaenga matulanga o lo whea ngai ma le malo i le whaingofi. A o le tātou pitola au foila. Ina ia manino ma malama lama ia le matcha. Langa lea o tangata e au i ela porkala. Ma isi porkala me uma o lo tautua. O le maturity o Samoa. E to ai titia ni paseni o tangata. O lo whalongo longo i le utangata mai, o kanata, o isi le tio. Ia o siri o i foiling o siri o Andrew. Le lafta o tau malama i le to ulu mai ma Andrew le si foi i po le to ulu mai ma Andrew i le lapo kalame o tamaiti a pia o tamaiti maroon. O lona tama o sia uo le lei. Ia siri o Michael Tofilau. One of my best friends. Ioe. O siona tali ila leo te batu to ulu mai ma Andrew. Ia te loe la te malam lama leia tia. E taruai ona o tūlanga o meo fe esi se inga i meo o vanga i ola ue lango lango ma vanga o te lango lango ina. Ioe. E te malam lama leia. Ia te malam lama leia. Le mea na lea. Ina ne i o whangaina upore tātou whetuia i nemea. Ai ola umata o umta utala noina. O te lango ina le whainga malo o le aso, the government of today. Ioe. Ma o ina e ta tauna fuli iai le to telo Samoa. Ioe. Even the broadcasters i la tufa salau. Ele mawhai no tatou mai e lango o le minority. Lango ni mea ele moni ini ala tutua inga. Ewe. O le upo la tunu. O le mea iai le loto. Iai le ala e whai ai. Ina ua tupu tele le malusi anga ma le powerful o tule epa. Na iai le mafufongo Samoa. E le toe whatu ila loina tule epa e seisi lava tangata. I le to iai seisia tangata e whaina ia toe whatu ila loina tula e pasa i lele malana hei HRPP. Ai whaimela upo le atu e le whalalafua le la au. Tala nolo le i mea e tau o mua ngangana, meaning o ngangana mua po lea, po o mea o le natura.
mena neng ta u de muang ngana unga ngana mo u ngana e a fuia e tala noa mai i mea na mua i mea mua le a mea na mua o le natura o le nature nela ina mafua i mea ia e le se ala ngā upu o le muanga ngana e fua i le natura o mea fai mai e le falala fua le la au o mea natura e ala na falala la au ina ua taia le masin e le matangi po le savili mena e mawele upu o le muanga ngana nat ala ngā upu e manino mena e lua i baba ai e le tatou atu ma le whaalongo e le falala fua le la au e sinam kau ki o le atama mai o tatou tua ana whai upu e ala na falala le la au ona ua savilingia e le matangi ina ua savilingia e le savili ina ua matangi ia e le matangi io ina ua angi ia le matangi ma falala i le la au whapena umana me ia na ala na whaia ina le heita pipi ona ua iai ona mafuanga so mela na te tau ona tato nofo malama ia tu i titi ai le mea o le tamu whaia cha ili avanoa io na ala na whaia ina le heita pipi mai tau sanga e tele ona ua iai mafuanga na le wingo tala ona ua savilingia i le matangi na mafua ai ona falala le la a so e manino la e le semela koe feikai ma koe kam fai e a le taimi e te tau waina toe va aifo le heita pipi ma tui le epa the reason why le a le mea na laina whaia ina i le palota and yet they were up there. They stood tall. Bishop like a mountain. Ili yesi tangate mfai ona ea le maunga lea. Ili pe ua manatu Samoa. Ele ia sisi toa manu e mawhaina toe la asia le malosi ma le powerful o tuila epa sa ilele ma lana hita pipi. A ua whaate ia lava tuila epa. Ina ua whaia ina. Na te lorona ia le natura le te tana noa tua ia teo e Samoa. E mai mawhore temi e so o na alua ia tato upu matala ma whaalele li savili. E whai mai le upo Samoa. E le falala fua le la au. E le falala fua le niu. E le kuku wale ngiu ka kuwa ku wa lo ile situ. E le tutu wale mango tatu vetu wa alu va solo aku wale lea solo ia lau mango mea pena. E a fua ona minoi lau la au. Ona ua taia ele savili. So same thing with this. Mua ngana na e feta ule leia malimele. Ua ala na to ilalo tu le malana hita pipi tele mafuanga o mafuanga la le ala ko ka o mai ma kam fai kauntai le malo le o tu la matimini o mea o mai o mea o mafo ina na mafuen fai ina o faults o mai na la tu fai le ala o mai ta mafai asia that's the good experience for them. Le lato experience le wo yai le lifestyle as a politicians. Me yo lato experiencing ile tula mai fem te yo le malo. Le wo mai to la u I le malo o tula mai te mite. Malam na matato. Iyo. So po alava ne e mai fai mai wa to atani mo ni to afaisi overdraft. O mai fai mai ua they spending like big boss ua latu soli tu la fono ua latu no nofo le fale o mea patino le malo le te tau na whaonga fast ma le anono o mea iyo lei longa se mea e whaamatala I le loto ti ngā o tangata nei
au leo te whai atu. Tau te oro i le nature, natura. O mea na tatu whananau mai mtato. O mea na e whanau ma e soifua ma o wola mai ma meo leo langa na tatu o lai. Lea ia sisi o tatu e alo mai mea. Ioi. O le ola whau alunga ma le umi na iai se tangata i le paua. Tasi alo na manatu. Na o ia masa mua full stop uma. Aua ke ia. Ele se kama ke inga ke ia do ina. Ele se kama ke. Mai lese makua i ke ia o sore me i kuri ke. Ioi. Tua i wha te ia lama. Ele na te le i expectinga e wha pēr se meo iai. At mena sili na matanga. Twice in a row. 7, 8, 9 times in a row in the by-elections. Me sili na matanga to ilalo. Me lea ka ore to ilalo po. But at the same time, whalea o ngā whaulea mo le sunga le li pare mia malana whainga malo. Same time, o le whalea o ngā tele le mo ilato. Ina ia. Aua ni toe manu malo ina e se vaenga wha upu whai. Le atu nu o Samoa, la tu te tam whai e pū lea. Wha komenisi Samoa male lumanai from now on until lea lawar kaini. Aisia, lea ngai le o Samoa le nā. Mea whanana min whinau tua ao Samoa i le malo tuto tasi. I loa le le to ina. I leo le nature leo tangata Samoa. O lea la turista ngata e pule ai. No. I leo le ngā wha moe moe. Ewe. E le o se wha moe moe. I leo le se nature le na o le tangata Samoa na whaia i le atu. O le latu o le si tangata e pulea le tangata Samoa. E le wha moe moe na. Ai wela sili aku na makanga le men kam faitula e pamale ta pipi fai. Sa sili alang ka ko ngofu kolong e lalo sia mangin perkania. Manisila. To me, I would rather, you know, no foi pe lalo kolong e lalo tunuia. Ngai lo le ko kolong e or ka ko aku i lalo le si tangata Samoa. Me alang kam fai kamano le. Yo. O te whaafetai a uia, o mena e le te taufo i laude malitoa ma le manfas na mita ni melea. But they should be thankful the way that God chose them. Ta lia ma le loto maulalo ne u whai le tua mo lato. O lea, whaonga ina lo lato wola e le atu. Whaonga la whawhia. Whaonga ta tau. Te te fwela na mawhawhau lato ma ioi. Ia aua. Ne i o lato whaalua ina le mele na whai le ta malo lea. Ioi, stay humble. Stay humble. Whai le me asasi, learn from mistakes. Ioi, langa tau te sasi uma. A lape decision making. Ioi, fix it. Fix it. Don't wait for somebody else to fix your mistake. You make mistakes. You fix it yourself. Don't let somebody else to fix it for you. It's all. Anyway. No. E mea nā lena tatu wapa iai tūla I mai le hita pipi. Le e malie la whaalongolongo le tala le ilea le utanga le lapo kalame lea na nila fif. Whai maila na sau ana nei. Wa uma leo mai whai mai o whea miliona, o whea mai 2 miliona. Pa fonga lesa mo le la utango e tala atu si mesi. Me le ngai mo meo tanga tau mai whai por kalame. Ele ai se there's it might tell no with empty box up in the head. Yo, empty le mafofau.
le ai tautala mai ele lon mele tautala ai fai mai le tala le na fai ngofie na mai le afo ia le fast ma faatino le latou mana ona ave ia samo e o mai lo tufa tupe fai mai le yes o ke kui sa o fea o iai le fai mai le fesili o fea o iai tupe tu te o mei ave le atu o fea o iai talana Farong fale mo mo tangata sa ili avano a latu i e taia i su se sine o umana mai pepese ele mfan tupu nang fale la ke le se tupe yo la tu tilo le fale o pese le li upo le pe mai na na fa ngo fieno e o mai la lava tupe fa putu putu o ene fa ke o ene fa putu putu ele ta pipin tupe falong le mai o le revenue le mau le malo i tausanga ia the same revenue lena fatino ai ele HRPP o revenue foi na le foi ele fast o tupe watu i tonu really o ala nga tupe watu i tonu pau ale mea le malo se malo e tu lai mai fasoa io ale o le la tu nga tupe tasila nga tupe matou ne le diaspora tasila nga tupe tele samo o le remittance ele fa putua la e la tongi tupe o ele fa mai ele lo se me fa mai le la tala tu ia tio io le ai se tupe na fa putua e se io ole alunga le so se malo la pau le me filifili e Samoa o tangata fa moe ina tu lai mai la tau te lufilufia le tamau ainga le o le ala tamau ainga o tupe o le tiute remittance tax mea umaia aile ni tupe na whaaputua esa ele i whaaputua se tangata ni tupe o mea ia yearly every single day e tupe revenues here, tax, remittance, loans, grants, and more. Tu sila. Fafenga mai kanga kai fa valer fa min fa putu e nara na fengo fie na mai le fast avat. O le ma fau ta mai ma le fa so le le fast. Na mafuai na mafai na mau. Mena le na ala langa i amtanga. Ele mfain tupu. Mena rin alalanga tangata ia. Tuila epa. O le mastermind le tamaloi me tau tupe. Na fi olana ia na faitau. Ia. Fono toi. O pese tangata ia. E whawhewhen ko mai ko kei loa, whawhewhen ko mai. Ele mwenga kupule me ko mai ku fase milion. E vai loo suile tono pese. Lo suile fati o pese. Na faingo fie ele fast na mai lotu fata i milion. Ona o mai o mana fa putu. Fa valea. E fa valea kanga. Mo ia le tan. Ele lo po ile fa fanga ma fo i tangata. Ele lo po fa fena mai to ina fa tala. Le ni tupe na whaputua se ta pipi, mai le kaungitinga o le tupe ai e watu al tupe. Tausanga uma. Ale te whai atu. Tax, e pay tax tangata every day, every single day pay tax. E waku le remittance every day. E whaka apea padmenga o le ko isi whainga malu. Ale al watu al tupe. Le al waku al tupe Samoa. Remittance. Yo. E o na fata ape le pale mene o ko yese pale menge o Samoa. Pay tax tangata uma. Pay tax. Alua ku le remittance. E sabe se. Ai o ko mai fa valela ku fa mai wor le man fa puku. Wa fa puku o fai dunga bilionga ia kala fo sab. Ma vai o ko sa mo le ola ka fa valeo kan kai. Ia.
au te eo mena o ele faila por kala mele me Australia se ma fa mo pu le ulu ma fa mo mo ai o tu mai fa o so tu mai ala langa le mena le ala tu ngata o angi kupeng fa pu ko le chapiti so se va enga la baile e la te va ai le malo tu te le fa pu tu tupe io e but direct le tupe i le direct te ka kaunga ade fa soa tatau to tongi pili le malo fa malieina loto tangata mea uma tangata nu asia ngai ku ke pepese o tupe la tu se ivanga na le tangata o lo Samoa e ola e le o yeso na e ola e mai e o foi tangata mai tangata le ato tole malo silitino o tiute na so se fainga malo o le a tau si tangata ia ele 11 na o tu Samoa nga mafofonga na le ftu me fas le ftu a mo le mangi fas le mo se kai se lau kala tangata mama ia esa chili love there are you sure le se leo we se leo le se leo ole okay ma meio te vai tu aí chili love there se que anela o device famon more o lo o le me uma le te vai tu le okay mai tu I ta tu mai tu I famon more ia famon mole ale tato le se que tu le famon mole na so le winga le ale no tala e arte mi te tati o mata atu o tamana so sa wa tala na meia io la ngole mai tangata fa se fa longo le tu fai mai na ala na mafai wa uma le mai pepese ele fai o feme o mai mata miliona e ala na ngana le la te loa le na la tu fa soina le revenue wala tu le io ma fu angana le that was their original language olea ele fai na tupu se me fa pena aisia ole la tu that's their very bad experience as politicians la tu tele lo fa so le tamau ainga o le tu o atu e lole matu inga experience le ma fu tala le ele fai na to fai le na me le fai le mai matu inga ma fofonga awa wa te ia very surprised I say alu atu le miliona mua kei vai atu le tunga watu momori si vanga alu fami o fe fangi meu fape ele engi kupe wa me ase tau sirsila io ale au ko fe sofi fe mai e saol fast na ala na fango fiel fast ona tufa tupe ona e mai e vai le swing or fatio tese io wa pau ngo me fapu fa ia ko e kala fo di e maro wa kau le langi e ko me fe mi fapu io mena le na fa ia tu sa e fiu tu le e pa tau fa matala nisi ona ta mai wangata wa finisto wa uma le poto sa onga uma wangata le loa wangata le malama yo
le o tau failanga. Vai, o te ofo le mate ia. Mai foi le se malo, ana o se malo, fape e ma ale ma fape a mea yo. Whatever na filosofia, whatever na lungo o se peuso mai nei peuso ia sabe peuso e tau tai ai. Ia se ministao tupe e whamatala mai ile atunu le mele e vevesi ai. Le ai se mea whapena o le ale fua na whamatala mea tatu. Nofo le leia le malo, ai sia. Ai lo le leia le malo, kau whaaleanga lea o lo whai. Tu ulo na taimi te tau e whamatala mai ai mamala malama o mai Samoa. Ioi. Mena te whai, awa o te whai atu ana ni me, wale, ne whai ma whanatoe. Whai ma sa ilele lunga o TV. Ele uma le fua la eta pena le fua. Vai le ngei fua pa ua. Nga maka mai o whaia. O matuale fua ma ai tilo tuale atunu o ka se maka ngofie. Ai le mawhaia whaalea. Ia le o matu le fua. Sole. Ka le iloa sole le me. Pai atu ai foi i le matau tia o le mea o le tangata to i laro popo. Tangata whaia ina leanga. Le tangata sa na manatu ma le wha mawalunga e le toe whaia ina. Ioi, e tūtilo, o sila ifo le atu. Ua te a mai le nofo ali ia le atua. Ai whai i lunga le meo le fia tangata. O meo le fia. Meo le fia ua peia o la tau ma Samoa uma. Ua. Pakaram kua ko i laro popo le mea. Mea ngau le koe ngofo le legi kanga ia. E o le toi ngofo le legi. Ia o lau whasaonga lea o pokalame lea. Aua tu te o mai pe peno le atu o whai ngofie o na tufarta miliona. O na o lea sa whaaputu ele hita pipi tupe. Ne o whamanino atu. O revenues, the same revenue na whai i e whaatatau ale hita pipi, same revenue le whai e nei le whaasoa. Ele ese ni ala ngatupe. Ala ngatupe mai atu tusa le ala ngatupe. Tasi le mea e te tamu tiro isa mo le mele o mai nera manga ia. Ele ese ni ala ngatupe. Remittance, tiute, loans, grants, o le sifa, male nono. O ala ngatupe ia. O le winga o la utala Samoa. O revenue siwe. Ele mawhaina no nofo revenue siya. Se itula me se malo. Ala tu nei a papela, for example, a pelewa, pata ape pale mene de masina fo. Tausu ele masina ato, whaile palo tausu si e runninga le malo. Ele nofo revenue siya. Se imo se malo fo. Se le ai. E tupu pea mea ia. Le ano mea lu te whaasino tua lo filima lea. E pay tax, ele whaatali le pay tax sa tangata se mo se malo. Se malo e running. Ele whaatali le lafo tupe a tangata i latu ainge sa mo se malo. Ele whaatali vaa. E batoi tiute, batoi me mawai tiute. Yo, ele whaatali i se malo. Ele mea umaia. Revenues umaia. Is every single day. E mino iai tupeia. Pau ala mea tupeia. E iai mena reina tau le mea tau Samoa. O le malo tausi. Ina ia. E iai tangata lato te whangai oi mea ia. Mea ia. Ioi. Manino. Ai lengi mela e okun kanga kai whapuku mea ia. O tangata e mo o mia. O tangata lufi lima le leila ke lufia mea ia. Ko kongi pili ale malo. Ioi. Pai mea o atina.
ai leo mai sisi o le a foi ala fu e la kokanga a faila na whaaputu e sao le kala le lili nga whaapuku i le lua se fulu tolu tau sanga na pale mi ai. Ai nga le lua se lau milionga men whaapuku. Almost full miliona i le EPC. What happened in the picture here? Le ala le atal mele tupui. Pea whape lua se fulu mon tupu tau sanga o whaaputu e HRPP ai nga lua se full miliona. Ia wala. Wan tila ia. No fai le iso ia ko ke su e avanoa. Ia. So ia tu te su e avanoa. Ana o tau whaaputua ni tupe. Ele tai lana, ele na le luas fulu miliona. Luas fulu miliona, luas fulu tau sanga parimia, tau fulu tau sanga HRPP, fast fulu tau sanga HRPP, ana luas miliona men whaaputu. Ia wala. O faku foi si kau fai falika ko mea. Ia. Si kau fa mangingo ka kum ka pu kango ia. Ele vale uma vale. Ia. Ele vale uma vale. O fela o ia le master o etu le pai mo me. Ale o mai o kama au sa policia fa vale mai la tutala. O le fa vale nga le loa nga ang kaukala le nguku loa tu le vale. Wala. Tu se sila la tatu ia. A faila o le mfenko whapukua nga lua se lau miliona tau whaputua i tau sanga nei. Meaning, whanga i lunga i ka laku leanga le GDP ngā oila o tau. Esa. Esa beseta. Ia wala. No so ia tu te langa maa. Tu te langa maa. Fesili la i o le lilia. Fesili ia fontoe. La so si la fia le fale le fa nga fale le malo le. Te lo le tala le tangata le o fontoe na fai neia. Just now, today. Fai mele tala le. Le fale le o fa nga le fast. Le ile maa fa manatu fu le tusia le fa vai le tu samo. La lo fai mele tala ta pero fontoe. Vai le kengo fuma. I took notes. Mo mei o historical memorial si asamo e mamala e le tatau ona whaonga e seisi e le fast o mea i e tutupu ai mala o whanua i tia whau o mea whaale malo o mea o mo mea o atau lea unono i e whaonga mai mo mea historical memorials mo trademarks o mea i e whai maileli o mea mamala mea ia e le tau na whaongaina. Tō vai o tō mo mea tangata oso ar tautala oso ele tautala ngutu ele mawhawha momo. Tō whanau nola o tō iei mo mea tangata le fua e luma fua e tua ele maangawa ngutu le mawawa e runga ngutu. Io. Oi a whai atu le o ku ulalo le wharifono o mea la i e whai mea o historical e mamala. E mamala le fale le ai le mamala le wharifono to o tu ila. E le mamala le fale le wharifono tu ai, le whare whamasino tu ai, i a pia le to o tale pelo le se mete me. Mo whatu whala i so ia se mawhau whamu mua tau te talai. Mawhau whamu mua kau kakalai nguku. Na whai mengi o historical memorial sa Samoa le ka kamuwha nga so le suo va ingang ka vale so kile lupe fa feme e mai malaku fa longa so le ngang ka so ko ufa ke e hala no uf por tanga feme o le loia o si tata a facility tu ye po la so na lo fale le o tatala ni lo fa nga el fast fai mana headquarter. Ana o fai mai o le fale o mea patino ia Samoa e mamala. O e malama mai le wingo le upu mamala. E te malama mai fontoe.
Io. A fai ke le man mai o whangaina. Tusa le a tango whaawatala inisi upu ranga ngana. Te au mai upu ia, that's a threat. Te whaamata, te ngata I tala ia. Aisia. Lengo le mamala e affiliate ma le upu le mala. No pa tu la ia lea. Ala ko mai la fai mai e mamala me I no fuanga ia ma fanua malau ele le malo. Ai ko oku I lalo le falfong. To oka le pe I lalo le falfong singo kuai. O me mamala me e pe a fai sao e. Ua. E kau sao sia ka angengi atu pele. Tu unei loa. Overdraft. O le mana ia langa o kele au tala ia te ele o angina I lunga ia le meo le part ale vaenga le ta ua o le Ministry of Finance o le MOF. Ia ma se mea la vaenga ia le au complaint ia o ai tasi le na mea se Itali ma le malo I se teni umumu na latu ta ua na latu mea na lina whaatafafunga le tali le minista I le tusi le na likima. Isia. Tala minista nei ewa ea fon whaavai tongi. Isia. E le current fund. Le current le fund e paulon na whaale tonu. Tuai le Ministry of Finance. To issue a o lea e iei aseta ia. O aseta ia a fono whaamai. Lea ia. Lea e whaasoa so atu e le Ministry of Finance ma le Treasury. Wa uma le pāta le malo, o le pāta le malo I oe o le amount I le tufa I le atunu. Na tu atu role I le Ministry of Finance, tu atu I le Treasury. E foi la tu process e go through e. O ila, o le whaasoa so atu, a seta tupe o a seta ia, a whano whaavai. A whaile whaini overdraft, o la tu a seta ia. E mauti noa, e current, le tupe le watu. For safety, e whaile overdraft. Ia vavea na umia tupe la tua, ai tua iatu, the Ministry of Finance. Ma le latu. Le ia masi so latu o ta ua ia vangai. Ia. E tau sa o pele ai. La ko pepe se overdraft. E kau feu ratu o pe a o to o le modne fole le kamai mo fole le tau famai mai rusi mea la ku kamai kiki si lunga mo a feu le mudo le mo. Na fo me ngai fo I tamai mo ia na me ola ia pe a e kau te unga fa pepe no se mo ve ku la tu tangata si lunga si me ola feu le mudo. Tu lau. Io. Feura se ia si o pe ala o ko kamai mo se longa feura le muri ka kau ka makanga ke io matanga no to ola tam fai ele to ese se na vanga na to followers e o foi le mele pisa ile atinu uma na interview le fai le masisia o anu ia nobody io fa tali se o mai malo fa matala le lei io fa matala le mai lunga le mafu anga o le mele effetto na ato fa mai lo tu sunga tu le pa o me anga ku pu a te ro tali to ina kau stak le to ina tali ia le langkamo kasi ala fai kau ngai ai foi overdraft le time tu le pa malai lo le tu le pa le se melanga le overdraft. There's nothing wrong with the overdraft. At least I like and what to pay. It's just a matter of time. The to pay down way. Yeah, line a file overdraft for safety. Yeah. Emana ya. Esa. I've got what any banks will value. Got what any banks will value or banks sa samo.
O la kilo a fer pusi ala kule malo e mau kingoa it's a sure money. It's a sure money. It's good for in business wise. Tele Lopez, chika ko fatatalia. Chika ko fatatalia ko la sa me. Business wise, it's a town of fear banks in a wa. What you say from the government. It's a little too pelatunu. It's a little fire to one of the economists, Eddie Wilson. 1.4 available funds, NUPIFA alone, 600 millions. Yearly ACC, 1.8 yearly national foreign to pay for 1.8. I tango tiro ele se share numbers here. So ole e lava matutoe tupe ale malo. Ai talu ai process ale afoi ale moth for the Ministry of Finance, Male Treasury. Ese foi le lato process ile abengo tupe account sa fono famai. Ile se mea le malo le ave o mena a fartupe, o mena ale officio tupe. Male Ministry of Finance. O lato tua tupe tutonu. O banks. Ele la tu ministra tupe le. So le mela pi o le utar sanga fa tu le malo okay le fa tu si o to asseta ia o asseta sure assets. Lena le fai mai le oria eleni asseta fonu fa vai le o fai atu o tupe mautinoa ia o allocate mo fonu fa vai o la to asseta na ai ni fonu fa vai o fa tau fanua o la to asseta na fa tu ele la to fale la to asseta na but the sure money le e mai le malo o uma na promise le malo ma uma na pasia talo tupe o se bank va lea se bank la tote ioe no bank no fartupe va lea fartupe la ko ke tina inga meia ai mesha o mele malo o leo ke fela e pasia talo tupe so si wala vala lo tupe le malo le foi o ia seta ia ale fon fa vai ton but it's just a matter of time le delay o ona o la to foi process e ale na tam fai e fon fa vai se fa mon mole le malo se fai ene le mena ale to vai fai ngor tu si e tau alo sa fa pena la fai tu le malo le la lava tupe fon fa vai e Paul mele mo mi ona o le taimi se pe no foi atu ngor ka mai mo e feu le muli fa online yo e pe ata mati tele la to complain I me na tu te lo no winga le ngata pe o tu ni avorsa e pe o tu tamai mo e tau feu le muli pe na ata mamai ni lo Oni te tonse si de mele fai mai o historical memorials a Samoa ele te taunto e whangaina o le fale le murinu na uma ona okay mai ia ila tu e ia ele o le atu ma mea uma ia Samoa uma okay fa whainga tai le si te me o le sino fo inga le o tu le mai te o le whainga malo tu se o mani malo e whamtala pe fia se lisi pe lisi po le a male
ai po lea lava malea. O ane fina palota si tō mai tō te iau tō manu maloina whinga palota. Tō me whare o tō whain tō whainga. E tō le malo i le malo sei whai foi lea se fina ngalo le malo e whatino ai le awananga. Oi. Ko lo ko whawhia poko fia kau sanga o whare ko whawhia poko ngā reo kia i le aku. Menga ngā ringa e seo ko Samoa whawhia poko mga kua ko le pule au ia Samoa. Tau te le to e songi. Tau te le to e mawaina se a wanoa e malu tau te tūra i mai. Oi. Lena. Aua tau te o nā tala whai te auto. Ia o tau ia peo, nei te ipu peo tau si ta mai moe tau whiaula le muri ia whaola. Oi. Olena. Aua le mauina le ea. Sefe le ea e whai eni whi au au ngā. Aua. Fontoi. Sailele. Limoni. Le tio umai e lang lango au tau. Sefe le ea. Sefe le ea. O le tala sa oan. Oi. Sefe le ea ma le masai fua le environment. Atmosphere. Oi. Whaunga te tau aua le maumawina le ea. Leo te whai atu. E tau te whiu. E tau te whiu. E o whaila i sui o le au wanga tuto o tasi e whia mea o anga i lunga o mea. Whaualo. Lea tino. Mai. If I were you. Nofo le le tata. Ia whaia olo. Whai le fionga le minstao ngā ruenga te tele o olo wa ai. Fiti wa ai. Whai lea minsta, sa minsta, ma whale a onga i a te uto. Turepa, learn from olo. If I were you, olo is the man. Eoi. Just learn from him. Atu te whaaila o tō iai. E leo nofo le lei oro te mine. Le ta pena whale mawhauwhau. I le isi. O so whainga le la au soma iai. I le isi whainga palo. A pena le tangata e te le whetuna i le mawhauwhau. A le wheoa i so lo lungo o social media. Ua se seu mai social media. Ioi. E whai o ki ngā makakangaka ki ngā kalinga. So le. Paula fai pule ata mai leo te loia. Ioi. Awe. A whalongolongo mai kama olo. E sasi tangata. E lilo o koui anga whale kongo koe le fai pule kaua. Ioi. Mai leo ono whanofo lea olo. E matai se isi me e mino iai. Whapena le tangata poto, le tangata ata mai. A o koe ki nganga whai inga le se waria. Oi. E le malo lo i lungo o upenga te whaianga. Oi. Arina. O rau tala na ia te o sai lele. Sai lele. Ana o au oe. Mata. Fesili po feo iei olo. Ana o au oe fontoi ma uto umaia. Na. A o tau whaia ina mata ngālo le palota. Ua koe wharia me kou fōringa au leanga i lunga o le social media. Aua, oe la lafi. Oe la lafi lilo se mea maka penga leisi whainga palota. Ai leo le whae o le masa o lunga o le mea se seu a koe ma lunga o le social media iau. Ko ke leo mai au mai ni mea ko mai le whao ngale upu ko ke me whaama. A ko kai whaama nama ia sama. A ko kai au mai whaama nama ia sama. Ngā re kau whaalea, ngā mar kau whaavalea ko mele whai. Ioi. Just ko me so be like Mike.
be like olo. Yo to pay olo. Yeah. O mai ya olo. O feo ye olo te mine. Just stay humble. Ta pena pulan me failisi mo ni silima tausang. Ai leo de me kusi mai lungo social media. Lena. Se kau foi malia ka komia. Kau foi malia ka komia. Ora fai tua e sei le ko ke ku filosofi a oso so ngela e pa u se o mo la ku mo se fa le wila eli kwa male pe ku na me o foringa vai au se oso tanga te me tarfe ngai io sanga fai ai ku le pa ia waya o mo kanga ka wa fa mala inga é simple isso. Kan ka ufa maleyenga le ko ile semea. Langa ele fa pe ngor kan ka fa maleyenga e babio. E fa seva lo inga fu kan ka ko 1 milhão. E sa pe si. E wona le fa so ko kan ka ufa maleyenga. O fa so ko kan ka ufa maleyenga. Yo. Isia. Kanga kali ma fau le o fainga duenga pa ia le atua. Ko inga le. E fiwe ko ka fala langu. Fiwe ko ka fala langu. Rou sa nga fa mala inga. O ko uma foi lá e follow ai, muri ai. E vai o ar tai o lana e kalisia. E o to ina na tai le na kalisia, o fom te feko. Le ma fau ye nguku ile kai ao de kalisia. Wa leva na ngase. Ele fa pe ngala nga mai ono me tu le ai. Wa leva na fe ngai le tai. O le kalisia katoliko mangase ngase o le tino. Paftai de tu le umi o soifua. Ale o li liu le tala fa me wala le sia ngari me se le sia ngari le fa sa. Nenga. Ale fa ya tu por kalam. O sailele. O le tangata u fa malai ina. O le tangata u fa malai ina. O le tangata lama ile au fainga duenga le atua. O le tangata o latu tau leanga ina. Ma latu fa malai ina. Le au fainga duenga le se wadi fasala lau ya. O la ku fa malai. O ia fa ya ko le au fainga duenga le. E ko fa malai ia au fainga duenga. Me la ina fa ya tu tala. O ko malai ola. Vai e vai atu de tai o de kalisia de me sa o fai ai que é ele ai o tola sa mo e muri e fia muri la se kana ka fa mal yo e muri ai follow the leader follow the leader follow the leader follow the leader. You are not leaders. You are followers. Yes. Yeah. Esa. Yan tu fa pena. Yeah. Yan ko mai ku ki kam fiku ki loko leanga. E foi le ku loko leanga. Ko kele I loa le menga o ko wo ye. To tele o loa le mangala nga ko uyai. Iyo e. Ba ai, anga se fai nga malo fai makali mai au ko. Ilo kali mai. Ai lo le le malo ko vale. Iyo e. Ai lo le le fionga le li par mia. E mai ma wole kai mi fa sa o vale. E fio ne fa sa o ko vale a.
sa ola pesi ele o ko mai fai mai o ku mai lo le malo fa pe o ma ko kai milia o ko kala ngala fai o ma ko kai milia ma ko le pule io fingi kan fai mai o le fesilian mau te o le pule au mai le pule fontoe le la fa sa o tu la tala fesili le atunu o ye pule o le atunu e an me le fesili le atunu na le pule le atunu a ioe le atunu e tō mai lana pule mena lina maule upo le tatu atunu o le tō maanga a e alu te aisi i e tonga te alu te tutoma o nyasa wale upu le o le tō o le e te alu e te rua whea ngai matai o le siainga se i tō mai o le ale la langa o le ale ie o le ale te wha me melo iai alo whangia lo usuru mai se i tō mai mena mawele upu le atatu atunu o le totoma o le kokoma o le kō mai tō mai ioe le mawele upu tō maanga o mea tāua tātou te fesili se i tō mai ala upule tara na melen mafua le na femeni i tasini tangata i le malam ne fatu foi atolu e tara tu mai luta malam lama le English a o le kalama ngana Samoa ele ula la sia mo ia luta ya o le nau o fatu tu ile tu Samoa se i tō mai lau pule manu malolo le fasile pule aisia a le wako mai na fesili le atunu se i tō mai lana pule ya esa a faila lo i oe sa mo e ko mai pule le ala we lima fast le we lima malol pule o le pule a e pule ai male tatau e pule ai male a fa tonu folau ele pule pe ko pule lengo pule sa wa ya samo la foi ele toina atu samo pule ya auto tu le pa ele ko aku e samo e tele fesili ya samo to mala na pule te parmi ai ele toina mai le pule ya te oe na tu ulima ele tangata e to tasi tofilau eti Alessandra handed it over to you yeah you want chirai someone never chose you say lele no the nation the country of Samoa didn't choose you yeah ele i filifilia o esa ilele ele atu ele i toi na tu le pule ia te oe mena warin fa pea me wa laina end up lau ta inga fa pea mata nga fa pea why Samoa didn't choose you as their leader esa ya wala le fifilia o Samoa e te le fesili a Samoa se tō mai lau pule the Prime Minister of Samoa nowadays de la ulia le maritoa he asked na fesili a Samoa a fai Samoa e tō mai lau pule o le mele o le afapea na fai o le afai le mele o le afai le mele o le afai le mele a le uto atu le to afoi mai sa vai ile so to afoi mai sa vai o le meno e ave sa vai ave ia ile por kalambe o le luma na i manui o Samoa for the next 5 years yeah wa umana e fola le uto yo Samoa remember what we told you
o lea o le afataunuu i le asolua o le vaisofo. Talanoa i le tala o le tupe, ma faataunuu roa mai ai le pepe mea fetoa whanau ai. Wa tau tatonu rau tau Samoa. Na fesili le laaulia le maritua Samoa ai lo ua tunu tō mai lau pule. You say lele, you didn't even ask. Tofi lau eti alisana, toi ina o lo ainga. Ioi. Ainga lele o au toi ina. Na hand over to you, the government, the Prime Minister. Ai le tō ina e Samoa lana pule i ate oi. E sao. Mena wala ina whaai u whapea lau no fo inga. Whaai u matanga whapea. E le tō ina atu e le atunu lana pule i ate oi. Awa e sau e pule sa wā i a Samoa. Ioi. Vai le matanga. A fai o le te sila fia o oe o le mastermind dinga le mo le meta finance. Fa fe fia na fa alua general election te to ila lopo. Matanga fia o roro le parota mo mua, nai lo parota no na lua. What is that tells you, tells me, tells us, everybody? Wah. Hapa salamoia. Say lele, pa wale le abanua tato. This is the only chance for you, for me, for all of us. Olea. Salamo. Na. Ai salamo nei na ilola iele. Alu ese fa mavai mai mea. Na ilola iele. Ma wala vango ka u elunga leola fa ma. Ele se selo tal. Fa pena fete. Ule salamo fo ia. Fa pena leanga paulo la wala tato ile. Le meta o leola fa va. Le meka o leola fa va. Right now, this is the time. Not beyond the grave. E kau sao e pea. Tilo. I hope of alongo mele fionga le lipania. O le tāua por kalame every day. Kele manatu o te ele fionga le lipania. Kele o manatu le na. Ai avatu sa o fo ila o fe au la o fionga. La fionga le lipania. A fai e te loa mea moni ma mea te tau ma mea tala fea ngai molo watunu. Do it. Aua ni wha maliina o tau malauka peneta. Ini mtupe tau te wha anunumi o na fai. A fai tau te lo i ala ngā tupe o lo tonu ma le lei ma fai wha maoni o na fai. Leana o le mea le na ua laina na tō atu le pule Samoa whalua twice. Matua whaia ina matanga lava sa ilele whalua general elections. Whafian whaia ina by elections fitu, walu, ono, pole alava. O ata na Samoa. O ata na whanongo mai limau i whanongo mai o ele tu lima tua Samoa ia utou le pule. No. Samoa didn't give you that pule. Well, in other words, Samoa did not choose
le hei tapipi i le taimi o sailele. E le ipalotaina e fai pule o le palemene sailele e fai ma palemi o Samoa. Ia wala. A fesili. O hafa mauniga o tala. A leo le o end results o mea. Le fai ina matanga o se fai ngā malo o tau talai i le lalolangi pau leo le palemia e recognize e Pasifika atoa New Zealand Australia man lalolangi. Hawe o tau talai ngai o le fai. Talai ngai atu le pa. I was the leader. I was the taifono. I was the chairman. In a world organization, le organization, mena le no le latu te fia anu lalo se tainga ta maiti nei lalo lo te to vai fa mawalunga tata. And who are you? E te fesilingia ai le pule ai tu malo. Ko va ai ka ko sa mo i fa mawalunga o kanga. Oi nga ka miki e fia interview o fono fa vai. Se vai ka miki lau da lango ngai lalo. Oi la ko ro ke la ko. Alu fai tau de skielu e course fu mat fa. Covid. E fa matala tu ya tioi. The whole chapter. Go read the whole chapter. Yo. O tu sila o tu sa mo le fa mawalonga o kamalo. Ko sila e fa pese sa mo e sa we kai ko wa ku o di sam. You answer me. Tau la se ko mang sam e fa pese kai ko ke manga kai ko wa ku. Ele filia de parlamento Samoa fai mo la tuteta. For 23 years. Yo. A fai la o tau Samoa. Se kali me au ko. Ko ke manga nga o se ko kai ola fa maua lunga fa pia. Fa longo e fengotala. Nga fesilia ke ala le vala udia i o tau le. Ile fu ale na umatu ni. Tu fa longo to tarir kamano. Ua lava na mako le kai fongo kongo o fono fa vai. E loa nga. Ile o manga o mako ke aku fengo fu ale. Ko fa longo o ko sam le maka u ki o ko inga le kamano le. Tu te lo e pa u sa mo ile mala papala. Pe anga u ko e ala winga kamano le. Na ke ka ia le aku. Moni ar tala le fai. E le mawhainga ka ia e se ka ngaka ola wha mawalunga le atunu. Na ave i eile pule le atua i ona tangata. Eo e. Ui koe a vese ava ngoa i koe ngaka po seisi foi toi ngā tangata pei o tule epa. Ia le lau sauri siri le fai mai ua umatu i tule epa. Alu ku melonga kali o longa kali i laudin ia le o le atino ai fo ia nei agendas le atino has his own agendas na mafuai na fape le ko aongo le nga fia me and fia me herself they have their own agendas yo o tato. Ile va e tofi fa le atuni. E fa ele mo o mie tangata o le me. Ile me fa tofi tama ainga a firme. Ia pe tama ainga pele ai. Ile me fa ko finga nga e lo ai ona le ba ta tau tangata. Yo. A faia o le mana o mia o e Samoa e te toi femta tai o fast. So be it. Wa e turai mai 1, 2, 3, 4 years. Ele anga va o tofi. Ten malolo. Yo.
Langa le ai masianga te sau ai te tau na e tofa. Ai te whai ama fa sepa mata ai sea e tutusa o rua mindset ma tu le pasai lele. E oi. Langa le se vai. O fengi malo o mai fa pe ko mai ko fai le lua pangi. Le ko ke mai ko ke ele me ka o le a foi le ngore me le moriengi o le moriengi ko mo le. Mo fo malo. Le fai me se longa e o ka ku mafanga a be se ka kan malo fo ka unga fo malo le ai. O ko ki fa vele a mato. O lo fau le anga e ave se malo. That's for malo treason. O lalo melan ko fai. Lua mai lo pipi fa tasi. Alen ka wanga mai ale nune. Ana le leia mai langolango matutalo tupe. Fai o to le hita pipi fai mato fa pe usu malo. Esa ora pese. Al melen ko mai na lua tau pule tu le epam fiame. Seia. Ilo e tuli na o man ko fil ko fon fekala. Kene tisio. To fon fekala lima. Na la le si melo ko fai. Ole fon fekala is another pillar. Ole. Ole fenga malo. Ole pila. Ole fenga malo. Ole a fon fetalai. Ale mene. O man tof. Ala sa fight fon fetalai ole mot. La ir pare mengi sa mo. La wingor ko mele. Se kofi foi langa fon fetalai. Ai kofi ko marsui fon fetalai. Lupe matasila. Yo wala. O fela ko elilo ila lor ko fo malo. Ele kulinga wako kuku mangifanga au ko ke fa baleale ko. Awa. Ko ke me o me ka o fo malo lo ko mafanga fo malo. Ka fe so. Ko kom fe so sofor fenga malo tuli fon fetalai ko ako man ko fon fetalai. Wa. Fia mem tu le pa. Ki lua fa valea fa pengala ku awa ki lua fa valea fa penala ua uma lua tau mafainga e tau mafaia i le malo ia lua tu lai mai e tai Samoa tatonu mai o tau Samoa tatonu mai o tau uma i te le au tuto tasi o tau ia le ita pipi tau te tatonu e matua i faia ina leanga laki pe se palo ka le totas da moe fa tele lu tu tau faleanga o le telefoni na le ese o tangata mauto e faia tau te fiu e tau faleanga le atu te fiu e tau fa manama tau mena tu tau fa manama Samoa le atu aua ni tu la i mai tangata leanga tangata ni o tangata ua loto leanga ule mosola ta temi e lufi ai te mau ainga o le atu mena la tau pule ai o mena la tau so ona fai e lo la tau pule malosi ua leanga loto tilo atu o fia ai alu tai fis furu afe e me o tu pele tunu to e alu le tunu what's wrong with that mo tau feita ina o toa o le se tau leo to feita ina o le se ko leo ko fa ko se ko leo nga le leanga o ko loko kilo kunga mu fa solo atore ia samo la mela ngai fo ko loko le por fifia le fatutu ele tusa ale malo man fatutu ele tangata male diaspora ele anga fo la ko ni combia yo esa o que fai a uma tupe
ua tō le pule a Samoa ma le upu lua ti o tō nanga inga foi sa o fasi upu foi na rua sa le upu la tato nu o le tau tō io o le fa tau tō e mamana upu ia o le ale mea tu te feitai le mea le ina le anga utorotu mali lie e le tō atu le pule ia auto na tō i le pale mia ma le kapeneta ma le whainga maru o la tō ina tō i le pule a whaila le pule tangata ia mali lie io tātou o whaatasi ai au whalongo mai foi la tō io fai mane mautino o me manuia ile atu ua tō atu le pule mane mautino pule male lofa pule male anga le lei tangata na u fai lau tō whasoa o la whasoa ta lolo nan tatu wawai ile o se whaaru vale o ina whaaru tangata nu o le atu o tau ai o mei ai leanga i loto o i latou ua lē toe mawhaina au lima e whaasoa le tamao ai ua lē toe au lautou pule ua le aise tou leo ia e mea whai upu tamiti foi e ngangana tātou iaso i o le Auntie Ama Gary ono sai o ono tangata ia ma no sai lilo na taimi le lavo te whai atu le tala whaia olo ma whalea onga i au tau malama mai tōro pūlou i lea whai pule whai olo ma whalea onga i au tau whaia ina to i lalo whaata mali nimo tua nimo tisapia le toelo le aise le ni whainga o Facebook le mena tangata e yeili me the man is full of respect e ta mai e yeili fautuanga ale sui o vai mga toru le titia na maila na tususinga fa Britania ma nei ai ela foi tau atu ai e o mai i moa ia it's a if se fala onga mo tangata uma especially le autusitala le atu o ila tone o le olo avea e whaalango i ai le sila fia e Samoa o tala mai tutonu o whaamsinonga le la a maisia na tamai article fuli le e whaatatau i le ato atoa o tiute ma whaiva o le autusitala ma ila tu e lipotia e papele o siantala tangata Samoa every lai le loa ma le malama o le tangata Samoa i ngā luenga ale autusitala ia o le mea tatau na whai le autusitala ia ato atoa na ripoti ma moni mea au mai ai aua le ngata o le awhatala au mai toi le sao o mena o le olo tupu i le autusitala le tatu lipotina o tala i o mori mau a vai mau toro ia le na o tatu pai na ua tau tino i le sui o tula i matemine o lona si fofonga le na maua i le audio le na taua e sao o lo leo na la si mele ta te vai tu le angor case le o case le o ta tu te feita le sui la ua ia tai ori seu le anga le fa pena uma ta bilo tai ori seu e tau sa ili ni o ta te ai tatu te tilo o tangata o le a blood ainga oi
e cousins, e tausonga matua, e tausonga lona lua, ia welese, ma le tamaitai lea tatu, palota uma nei palota, a saulunga ia le tenia lea ma lea, ia. E le whapena e tau te le whaitioina la, ia le whionga i le li i sa whaipule. Tau te le whaitioina. E le ialu, i tanta le e tau ao ni mori mau. Le ai. Na o mai, they came forward. Ma whaai loa i le suinta moe. O mātou nei whapea. Turn around no malau timu ia. Tau sa ili lela se tatu whanongonongo i le vai sofu. O lea le whamauninga o ana foi mori mau i o whai. Or fesili. Ana leo mai nila tangata i tau mea lau timu i na whai. E o ia la whapea ele mwhainga whapea mai i lau timu ia. Ele mwhainga whapea mai. Samoa. E uina o malo. Ai tau atu pea tangata i sa. Ele mwhainga kupu. Whatoa diani lea whatoa sa ue tau runga mea. Ina ua mai tangata. Tau le mori mau lea. Yeah. A whaila tu la i whamasinonga i lona tu la inga e moni whamaoni me ia lea ina i le arikole. O tau ia mori e au mai talo whamasinonga. Se i whaia le. Don't whaia to write from the beginning until the end. Ai leo le wha sele mutu a meina ni me tu te fia a mai tangata. E tu isi me e aru tangata i e su e po wheme e mawai. O le winga nasa mai ari kone na me whaipule lea. Le anga le ngarunga li poti a tatu. E whaile mea e whai tu au. Leo tatu lo uma o le observa aia. E li tapipi. They go against the fast. I taimi uma taimi uma. Ele koe mai mau fuska ko kai me tu fai tu aki with the observer. Tu e per observer e fai lo na tu fa valvale. E mai mau forte mi tu e aki tata nei. Le o tatu lo o tu stala ia. Le la va tu si mele se le o tou e fa lango ia ile no fosila fia o Samoa. Pai male a mi o tonu au tou Tena. Ia tau iloa, e whaalango atu mātou i a autou. E tia, langa o tau nei tau tito tono o potu whamasino. Tau te whaalongolongo i whamasinonga, tau te whaalongolongo i whamasino, tau te whaalongolongo i mori mau, tau te whaalongolongo i loia. Seli poti, ato toa mta upu. E awar whaia li poti e fua i le mea te au iai. Ia. To ono tangata len mo mani arrest. Yesterday evening, 5 o'clock in evening, PM. Au fule rate ya leo i tafa ingata. Maua tangata to ono. Olo fatu pula ia pia. Mo yo tau siasa sa ai olo fai pia pe e oso random ia le temi oso ai ia latu raid. Nena mo me to ono tangata na arrest ana nafi fiafi. Ia. A whanongo matatu whainga malu. Lela usui er fono. Leo tatu le lopo feo fai ele lu i foi le li moni le na lu i ele fionga le li pale mi e se la fatautonga. Ni lungon tu spa ia mala fai fe au e batu. Disapia. Leo le lopo feo fai. Le lo atu ia le foi. Ia le su foi le tu le pale fe me e abe fai se abe le keisi le fale alili. O ile keisi ala uli marto ono foi le abe fale pili le kora fa pio. Disappear. Ai tatau ila o fionga ni li parmia. Wa umana faila drug test. Fata taila na ave saulu i alimoni mtulepa.
a failena lui o festo fatotonga te tavola na lu ia wanga ia na uma na fai lau afu lau drug test tono mai se lu i tangata ia a fai le na e te tauna ave se ora i le fono al pale mene i le vai aso fou ia test o ma fai pule yo fai le fono le no matu ala tu le seli la no fono tele lo bo foi sa mo pola no fono foni usi yo na Samoa tonu mai tatu pusa koko o kona pusa koko Samoa lu tonu mai a o e loe fia o kani o koko para mai yo o koko ma oi tupe masamo na se futa l'alta o koko nei sa tupe mo ai e alu sa o tupe il au fai fatu anga tatu tu $10 mena i nei ia o fale o loa ia tati tam fai e malama lo tama fau sili mai fale o lo sa mo fatu FMP ana vatu i fatu ia ela tamela fetu tau fina mo se polo fiti ai vai isi nu sole se fulu lima tau koko se fulu lima New Zealand te mina i New Zealand tele mo se koko se futala i New Zealand yo tele mo e tatun fula New Zealand le fano no mai ata e vai o to i nei America na se futala o se futala a fa pe se fulu koko o ka mai sa ola se fulu ni fia se fulu se lau sa ola se lau tala na sa oi samo le ai ma se mea alu tangata not even a penny esa o vai ma lima ia le vai no nga luer community sa mo ni ta ule e tau fa le anga tu te tangata le msa o me o mau nei mea ese mea not even a penny ai o to alo lo fai nei tangata langa le tutongia la e ule freight tutongi mai sa mo le freight yo ma fu anga le ina le esa kat i mea ai alo lo farta tu na le se fulu that lousy $10 e ave e a fa te foi tele la u fata em feno ova tua ia te oe ia le tangata i Samoa instead to lo la forma tupe ia te la fu sa o Samoa I think I would do it that way yo instead to lo tango la forma tupe ia te I would give you the name that count e te la fu sa o ia Samoa lo ngarwe fai se me sili mona i tatu tangata mai le atu ia rena telefoni mai le lima no lua tolu fitu o no lua telefoni na te vala mai ia pe mana oi oka ia koko tele sa tu pe for fata o te lo la sili atu ai tiana nai lo tango la fo mai tu pe ia te sili lo la fo sa o Samoa yo ia te fa mo ia uma ni vai asu uma koko ese ma uma yo e fa mo la to warlo fa mai Samoa i nei tatu tangata mala tu oloa i fa ngofie ona o le tere ko ko la tu ele to ma foi sa tatu container talo yo le ua fa no mai le o to ma foi se i tau mai ana i mele o tau fa mau tu ia ono tatu au mana tu Samoa la vala tu mo e ne fia e sisi ngā fua ia o lo manei o le sisi ngā fua i lalo mai le tai ai le tama tai o wali o ainga matautu brown ma le latu e lalo le meta o upland e latu fua e faina po le masina ne yun o le vai aso fou por te rua vai aso a matele fua i lungai
i Victorville ia o ina lea o loo iai ia sili o lautia manu ia e teitai fono ai ia te maitai o Belinda Belinda ngalu te ulingo matai si te maitai ia male la to foi bainga o aukus o fu amatu i LA pe o le original la varna o silia male lima suta si te sanga talu na vai le fu amatu i LA ia te lo fu na amata ona fai ads ma fai luatu lava la tu mo ele fiapi io tatu tu filo i tu tai au ma ko kala me fo ia martu me tai mo fanua sa tu o le so ia ai ono tu no afo i le mol mali na e o lo le mo siava no le so ia le o fai tu ina o tatu por kala me le so io tai au tatu por kala me masani tai ten masani ia o le sto na ia tatu asai sa mo o le ale me tulang o lo ia fe se inga atato ale au fai por kiki o matou nei e fai matou por kalame o isi e lango le tuangai ia po le tu le e fai nei nga leanga o lo fai te mini io e fai foi o lo matou tam fai atu ele no foi ia tangata nei o te fifia ia io o te fifia ia e ala ilo tama faufa io e ala ilo tama faufa e fai mfalea o ngai ataita io o le fia utaua e fai atu a matou por kalame na utou fa masino mai la ia lea o ai tono matou e sao ma mea ia avatu ia utou o la por kalame Samoa o la utou o la ua o te ote io o te ote langa foi o le matua lo fai fa pena o la ungangana o le ton o folinga o le matua ote ai tu te lola eu ai le meu te eu foi la fa na o matua le fi fa no longo la oke mo ia asia wa ulia wa wale ia no fa na me ma it is my nature eu e tu usa o le tala o te le tau whaleanga. Ai o te ote atu ia o tau esia o le matua ote e alofa. O mana por kalame, tatu e whiloa i le asoa tae au, manuia o Samoa, tatu whiloa i le asoa tae au mo te minei, o te whape atu sui fuia,